kandi mu buryo bubangutse ndagira ngo munyemerere maze twakira isengesho hanyuma tuze kwakira abageni kariho umushumba twongeye kubizera amaso yawe uyu mwanya w'imigoroba w'umunsi w'ibirori turagushimiye ku bihe byiza twabayeho kandi ibyo byose tubifashijwemo nawe data komeza ubane natwe ibikorwa byose bisigaye turi kumwe nawe byose birashoboka urakoze kugira neza n'izina rya Yesu barakoze cyane abandi bashobora kwicara wenda uretse abaririmbyi turi kumwe hano ndagira ngo munyemerere twakire abageni tubashikirize icyo kunywa tubazimanire uyu ni umunsi mwiza uyu ni umunsi wanyu Imana yabaremeye kugira ngo mubashe kuwishimira mufatikanyije n'ababyeyi inshuti n'abavandimwe bataramanye namwe muri ibi birori mu gihe turimo tubakira aba baririmbyi muze hano duse nk'aho tubazunguruka n'ubundi tuze kuramya Imana abicaye ntimuze kugira ikibazo cyane ku mwanya n'ubundi watakaye hanze niwo munini ariko cyane jewe nzi kuwukoresha ndaza kugerageza kuba bref mu bintu byinshi ariko turaba nk'abasubira muri akira indirimbo hanyuma tube nk'abasimba hano ubundi mu bukwe bw'abashoferi iyo wakoze ubukwe ari umushoferi imodoka zose zazije imbere zikagenda zikubita amahoro iyo ari umumotari nawe amamoto yose azaja ku murongo akagenda hanyuma rero mu bukwe bw'abakozi b'Imana nk'aba ngaba nanone ni ngombwa ngo dukore ibyo bakunda siko kwiza turabikora kandi neza ariko mu gihe gitoya jewe turafatikanye ngaho niba babereye icyo kunywa pare n'amarere bose mwegere abana banjye hano amaze mwiza Imana ho bukeya wamurya nawo nizere kuri tayari twaba dufatira kidogo kera mwihuse arivuze ngo babanze tubazimanire siko kwiza ndagira ngo tuze gusaba Pacifique nakira Debora tumushimire kuko yemeye icyifuzo cya Kanyambo tumukomera amashi menshi cyane ahari ataza kwemera icyifuzo cye twari kuba dutaramye kuri uyu munsi mwongere kwa Munyakarama ngayizinga birasendereye amashi menshi cyane hanyuma none Debora ati nanjye reka ngushimire kumbona mumwe rukumbu kampitamo reka nanjye muzimanire Debora ngaho mwakire amashi yacu yumvikana amashi menshi cyane yumvikana pare n'amarene nawe ni mwigwaneho ngaho namwe ni mubafashe mwigotomeze buri wese niyigotomeze nimushaka zishyire nimwigotomeze rwose mbaye rugari yes hanyuma niba banyakiriye ufatikanye natwe muri uyu mwanya Imana twagiye yes akira ishime ryanjye yewe mana we akira ishime ryanjye yewe mana we akira ishime ryanjye
buremanga imfura y'ukuri ahahanze mu bantu nizera neza kubizi ariko icyo mbashije kukubwira ntikigeruza akunda Imana kandi icyo mbashije kugusaba nizeye neza kuzabimufashamo Imana y'amijuru izabibafashamo Imana y'amijuru izabibafashamo Imana y'amijuru izabibafashamo Imana y'amijuru mikrofone zibiri hanyuma turaza gukomeza gukorana Akira itegereje yabona ubwiza busagakote yabana
nakubwira muze muze maze bageza Davi buri kimwe cyose turagikora mu buryo bwiza kandi mu buryo bubangutse. Ndagira ngo munyemerere maze twakira isengesho hanyuma tuze kwakira abageni. Karibu umushumba. Amyanyeko ubutunzi bwawe wangeneyemo ubugabane. Amyanyeko ubutunzi bwawe wangeneyemo ubugabane. Amyanyeko ubutunzi bwawe wangeneyemo ubugabane. Nta kintu cyakunanira
Yesu wasezeranije suwe kila hasi haye wageria imigambi Yesu urakiranuka sasa Imana himbazwe haleluya ariko nubwo muhamwe nta kibazo tube mu mwuka wera w'Imana kubera ko turi mu bukwe bw'abana b'Imana ni byiza cyane kuba mu bukwe bw'abakozi b'Imana imbaraga zacu umugisha udasanzwe tubihaye agaciro navuye i Burundi kubera ibirori byanyu rero Imana himbazwe none tugiye kumeka ihangane tugire kasepene gatoya basi nta kundi nubwo turi gukorera mu mubiri no mu mwuka ntako abayimbe bakeya baze kuza nta kibazo sema nasi Bwana wa majeshi tuzoza tunezerwa ahantu hose hashoboka aho tubonye umwanya wo kunezerwa kubera ko ibibi biza byizana ariko ibyiza n'Imana izibitanga umunezero ntabwo uzumva gukunduka gusa ibibi bisoza biza bidusanga ariko ibyiza muzamureka tugume tunezerwa haleluya kima hose lawe kaza visa loi shemeli grazie handa mesi kata Hawaiko ukokora we Hawaiko ukokora Hawaiko hallelujah hallelujah sing again
ndagira ngo hari impano Debora bashaka guha nyirakuru ndetse na nyina wabo niba ziri hano hafi mufashe duhite tuzitanga kandi niba ziri kure tubanze twumvire amashimwe timugire ikibazo ese twe twamenyereye kurambirwa mwemeye mugatindaho bukeya twavuganye n'abayumbe tugiye kubaka ku Gisirimba muri reception muratwishyura indirimbo yacu ngacuranga Gisirimba duhimbaza Imana dusohora abageni abayumbe turirimbe dusohora abageni bacu barajya gukurikirana n'abapasiteri mbega abandi umunezero bose Imana ibaremereye twese tubagamije gushimira Imana y'abahuje mbega umunezero Imana ibaremereye twese tubagamije gushimira Imana mbega umunezero mbega umunezero Imana ibaremereye
Tunakaribisha kanisa la Rehoboth ambalo limeandaa harusi hii. Mana mwisho wahezo. Mungu katuyegereza. Kwa nafasi zote mbili, bibi harusi na bwana harusi, kama kuna mtu ametoka nje ya nchi anaweza kasimama. Uretse abavyeyi b'umukonga, isipokuwa wazazi wa binti bobo babe bicaye, ariko abandi bantu bose badutahiye ibirori ku mpande zombi batatuye muri Kenya. Watu wote ambao wamehudhuria harusi na wanaishi bahaguruke tukomere Imana amashi, wapate kusimama na tupigie Mungu makofi. bahaguruke abahagaze. Mana mwisho wahezo yarume wa Kanyambo, mana mwisho wahezo. Ndugu ni mjombake, tunakukaribisha na Mungu akubariki. Navuze ko bivuganye muri ka generale barihangana, twegereje bene data bavuye Uganda n'abandi bose. Tunakaribisha ndugu kutoka Uganda na wengine, Mungu awabariki. Tabwo niyegereje abayumbe, nakaribisha waombezi. Mana mwisho wahezo. Mungu wa mbinguni awabariki. Hari abayumbe bavuye hatandukanye, kuna waombezi wametoka nchi tofauti. bavuze nyine ko kwihangana nibo gwego ndimo. Basohoka bose batashoboye bose, waombezi wote ambao wamehudhuria harusi hii, abavuye muri kino gihugu n'abavuye nyuma yacu turabizi, wametoka nchi na wenye watoka nje ya nchi, nabo abavuye hanze y'igihugu batashimira n'abamuke tuyegereza, na wana ambao wametoka nje ya nchi hata tunatamatisha kukaribisha abapastori n'abashumba n'abandi bose cy'amazina yavuze tubasha kumenya. Pastors, Reverend, Apostle, Bishops. Reverend arasha kubakira kuko kubera ko tutakorana cyane ngo kugira usiga akagira kwasi. Reverend atakuja kuwakaribisha nyinyi nyote. Reverend arasha kubakira. Reverend atakuja kuwapokea wachungaji. Tugeburi ibindirimbo imwe duhita twumva Reverend akomereze umuhango. Sorry. Tunakwenda kuimba wimbo moja alafu tusikie bazanyegeza bakwe Kanyambo wapate kusimama. Aba bose ni inshuti, Imana mu ijuru bezo. Hao ni marafiki, Mungu wa mbinguni awabariki sana ndugu. Bakobwa bambariye Debora nabo bahaguruka. Na wasichana ambao tunasema Mungu awabariki ndugu. Karibu turabigereje matera. Karibuni nyumbani pa Mungu. Uzakora nicho gikorwa neza. Sikia Mungu makofi. Debora ni umuyumbe wo kukorwa ko hejuru nawe. Debora ni mwombezi kabisa. Turabigereje mwese. Na tunakukaribisha pia. Eka mwese mwicare tukomere Imana amashi. Acha nyote mpate kuketi tukipigia Mungu makofi. Abayumbe rero nimutambuke turimba indirimbo imwe. Waombezi wote kwa ujumla tupite mbele tuimbe wimbo moja. Twiyegereze ijambo ry'Imana no komeza gahunda z'indimi. Tukikaribisha neno la Mungu na ibada zingine. Patron agere hano tuvugane minota. Kiongozi wa waombezi na ibaheze pate kukuja tusikizane.